Oras bata ganupan Bapak Inang jape ita madanan bani panorang on ando har tetap ibagas hasehatan hita. Paima hita marlahuan perlobe tangion hita hatan ini bata nagabe panota po bata na mempergo hita lahu makurjaon lahu antai bagas sadarion ase martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan iberi hamo pe panorang rosi hasehatan huben nami poya nami Tuhan mangidah sona jenges ni hari tinopamu itonga-tongane perguluhan nami payema marlahuan hanami bagas sadarion sigol hanami memboge hatamu nakabi panota puben nami na mengajari hanami na membebai hanami asidong tong mardani bagas saro suni urmu sama ham Tuhan Prabowo yang mana makorjaon hatamu ini ibagas Kristus Yesus mertonggo hanami ubamu amin. Bapak inang hita haganupan hata dine bata nagabe ambilan hubata panota pi bagas sadarion lau makorjaon lauanta ibuat maai humbani podah bindu 20 sia ayat 25 sonon ma isobut ijai biar dopak jolma mambahin hona siding tapi hona ondingan do namar tengerni uhur bani Jehovah bani bahasa Indonesia isobut sonon takut kepada orang mendatangkan jerat tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi amin sunai madasni. Bapak inang hita haganupan isobut ijai takut atape biar sedo songon biar ubani bigu biar bani namasa on tapi biar atape takut nasio disobut aima persoalan ketaatan persoalan kepatuhan dan persoalan hormat hubani nebata. Nah sona hita bari pardalan ni goluta hujado hita mar habiaran kepada siapa kita takut hubani isi do hita na taat hubani isi do hita na patuh akan hubani isi do hita na hormat apakah bani nadongi dunia ondo atau hubani nebata tentu ambilan on siol pasingatkan hubata buku podah on ase bani pardalan ni golu taon maningun biar hubani Jehovah do hita halania halak na biar dopak Jehovah pasti do yondingi Jehovah iramut kon Jehovah dilindungi tapi ketika hita marhabiaran takut hubani jolma kepada manusia bahkan naadongi tanah on maka itu sendiri yang akan menjerat kita ai sendiri do nalaho membahin siding bani godu tawan jadi pilih ka Bapak inang gabe siding do ai bani godu ni ham atau gabe pangondingi bani godu ni ham tentu isi pehita angwi suku nai bani hadiron tamar sada-sada pasti do kita lebih memilih sona ase yondingi godu taon sedo gabe godu na isi dingi atau pegabe jerat bani godu ta nah hita haganupan idona si holi tekan kun bani pardalan ni godu ta termasuk paai bani nama mukol lahuan tai bagas sadarion pe ipasingat kita ase tong-tong biar bani Jehovah sedo biar hubani jolma karena apa ternyata manusia itu manusia sendiri nadongi dunia on boy doai na menjerat goluh niam boy do gabe siding bani ham sedo gabe pasu-pasu
bani guarguluhan niam. Tapi ketika ham marhabiaran hubani Jehovah, ibere hatotapan hubata marito ni hatani bani panorang on, maka dia akan mengundingi goduta. Dia akan melindungi kehidupan kita. Termasuk mai Bapak Inang, bani situasi na masa OP hidup pakon hita bani panorang on. Ayam persoalan COVID-19. Nalangi botok kita tigan on salose. Tapi sadana pasti Tuhan akan melindungi kita. Nebata pasti mangundingi hita, anggo hita sir-sir marhabiaran hubani nebata. Sedo marhabiaran bani dunia atap jolma na itano on. Asiriap mahita Bapak Idang. Teriap mahita sir-sir memberehon diri, memberehon golut tahu bani nebata, biar bani Jehovah mahita. Rasa biar ai, rasa takut ai, ipateri dia kita marito honne rasa hormat, rasa patuh, dan rasa taat bani perintah ni nebata. Jadi AHP nedopak honita bani golut tahun Bapak Inang. Ketika kita hormat, patuh, dan taat marhitahoni aturan na binahan ni nebata, ay mamarhitahoni hatani, pasti do jaloon ta haluahon na humbani nebata. Janji ni hubata, padan ni bani gulu tahun, ketika marhabiaran hubani nebata hita, dia akan melindungi kita. Iondingi do hita bani perdanan ni gulu tahun. Ase keputusan adong batta Bapak ini. Keputusan adong batta isi do na iha biari hita bani perguluhan tahun. Itu jelas ada sebab akibat bani pilihan na pilih kita. Asipi hita menurut Tuhan Bapak ini. Ada konsekuensi namanya unicalo kita. Jelas tadi maka tahun biar hubani jolma parroh konsiding doai bani guluh niam. Gabe cerat itu ngatongan perguluhan niam. Tapi biar bani Jehovah nebata gabe iundingi do guluh niam. Hidup kita akan dilindungi oleh Tuhan. Asen do harmatongon kita tetap marhabiaran hubani nebata ahpe nama senedok pakon hita bani guluh on. Tong marondos marabiaran hubani nebata. Si pergogo hita iramot kon hita bani mandalani guluta jika nupari. Selamat merlawan mahubata Bapak Inang. Tuhan makasumani mamasu hita haganupan. Amin. Martonggo mahita. Dia titu pamai sompakon hanami hubamu Tuhan bani hatamu na doma ondosu tongah nami. Na memberi pembotoh pengajarion huban nami. Sunah hanami malakah bani perguluhan nami. Ajari ham hanami Tuhan pasti ingat ham hanami. Asi tontong hanami paterida kong gulu na marhabiaran hubamu. Janjimu maka tahun ketika hana marhabiaran hubamu. Guluh nami guluh na yondingi. Neramot kon ham. Ilindungi ham. Bani perdalan ni guluh nami on. Asia pengharapan nami Tuhan terlebih mabani na marlahuan hanami bagas serion. Tong maham na mangundingi perguluhan nami. Ibagas Kristus Yesus mertonggo hanami hubamu. Amin.